So muganda wange Doni Ashrafu. Yes sir. Show ye eri kwogeza abantu obwama. Sheri kwogeza abantu obwama atenga chebali kulowooza mu mutima. Kinzo okubanga tibwe kirijja okuba. Kubanga nga bw'idi abantu. Omuntu akati katumulinde tumubone. Ndikwenda okuba kakasa nti show yange lijja kuba successful okusinzira ku mikwano gyange bendese. Kuba n'ensonga lwaki njense Friends of Doni Ashrafu. Yes. Nine mikwano ejiriruyo bendi kusubira okuyida mu kivulu n'abagizi banga abali eyo kuliya babere bampulira ibanga ayenga bakoba omwana oyo tufunye tya chance atwembere ku live nga tulikola ki asolo kwanga ayembera ko kwa abantu ku live Dr. Nembeira abantu ate nga abantu bandaga nti basima abantu nga bandaga obuwagizi nakasera bamama bababa bani naze baganda bange ndikubeeta enakudo mwezi nga 3 batomazikira bwe mafubira mwide mu mpagire ndijja kuba kubendongo timulijja kujjwa na music mungi abandi mwidiko obwemba butontono buti ayi ndijja kuserekula dona okuvere je natandikira paka wendi buti nide ndijja okufulumya obufulumya dona ndijja demba batomazikira bwe yeti ami abantu bameke kitona ino batomazikira ekitona ino tujibalira abantu 10 eweza abantu 10 yeah kifo kyo kizimbire yalla oba ekifo kizimbire irala security eriwo parking eriwo so omuntu ndikwenda oide musho yange ngoli mugumu ntitoja kufuna buzibu bona kuba security tugitaire kwa amani parking eriwo olija kusanuka busanuke so abembi bona bajja kubayo abembi bona bajja kubayo abakuno n'abakule okuyingira mikwano jange Dr. Hussein mundongo muno nakama musafasadi nemyaka tijiri 2 myaka 2 ayo kuva lunaku lwenengira mu ndongo lwenatandika okuzimba emikwano so emikwano ina mingi abembi balijja kubayo mu bungi atenga baidiche bakola ya okuyingira kujja kuba omutwalo mulala VIP emitwalo 5 tebo eri bano baganiri abanenene abembavu ijja kuba emitwalo 3 gonka gati ate ebyokulya ebyokunwa biriku banyabo ni basebo ndi kubasaba ngai muwagira abantu abangi abaana abangi memwafuka bazeire baife nimwe omutulera nimwe omutuyizaamu amaani zandi kubasaba mundere mwidemba kubendongo mbalage kunti nsobola ekintu kyakidamu buki bwide kiri mu musayi nensonga lwaki ndikwenda mba kubera live lukoba kuki kulukoba okay so ekivulu kyo kiriye na kudomwezi nga 3 ogw'ekumi n'omulala omwaka kuno gwene yes oli kukowola abantu basula okubanga bakola ki baida joli so muganda wange bobanga oli mwembi oli lwaki titulikozesa eno bembi tulikoba nti wali omwembi ono no lwansonga ndala nti buli mwembi atandise okwemba aba mwembi titukwenda kuba mbu tulina gundi n'abandi kamala ife tukoba nti abembi bona baliyo kubanga bangi wenakuba sadi n'okubasoma tuyinza okusula ku TV eno twagikererako kituufu ate era waabayo atawulire linalye bafuna obushayi eri abantu abo so nze abembi mbalina mu bungi ate nga bona bajja kwemba yes so tusobola okubanga tuwagira Doni Ashrafu tuliba mafubira ebuzaale jakulire abantu wali abantu abaidinda awo abantu abaidinda stowa yengaito nakasera mwide mbone ko omwana imwege mwekuliza abantu be mafubira nakasera mwide mbone omwana imwege mwekuliza Doni Ashrafu naliwa mbaire mwidio ololole yakolanga jire emirimu nga mumbona awo ku kyalo abuli ndikwenda mbalage nti ate ndi eno ate nga nkisobola mwide mba kubendongo so iwe ba sponsor tebali kusumbuwa moko oidinze bansumbuwa nga mungani nti ana abantu okujjo batukirira abansobiza mubamu abasumbuwa ai mubamu abaidisha basikola ki kuba sponsor omutukirira namukobo kino nakulaga nti akiguze obo oli awo yakukubira akasimu era nendo okwebaza muganda wange Ogga Tours and Travel bwe bali kutamu kasente era ndi kusaba oyongera okusaka kuba tukwetaaga ekintu kibe massive gundi ono Boss Salon wamutukirira ku Boss Event Salon aliwo
Okay. Era ali walala nninze. Oh yabimalanga. N'owundi odi n'abagegegegaawo. Abagegega bali awo bangi. Nina mwani naze the fashion factories emafubira. Nina Saint Supermarket. St. Francis Supermarket emafubira. Mbazira Fashion Center emafubira. Basaponsers muli bangi. Era mbasaba mweyongere. Kubanga akaseera tulijja akakozesa buli muntu afune ki omukisa. Yes. Kale mukama kume tumbere ndoni Ashrafu adakwiranga nga ejusa abantu ekivulu nti kati kibula kwena kuditi kati kibula kuditi ayi side no ndikwendo beidu sente libula just omwezi gutya libula yo mwezi mulala ate nga no mwezi tukawera tumuna kwa 28 tumuna kwa 28 so ndikubasaba abanyebo ni basebo abebule nebweya wanoka asobola okulya emmere waliwo obuna ko bunato kawo ngasoka asobola kulya emmere mama ekivulu kiwuba kibwene ekivulu kiwubaye nze nemugumu nti abantu bange music wange abatyeme ku mutima era bandi beyijenga bamu Ashrafu tutegekereyo okutembereyo banyabo ni basebo mutandekerera mwide mu mpagire timulijja ko idusa amina akasendeke memuli jokata tojja ka idusa wali no mundi kuti kuba ndijja kuwa full package